yimi nesabatha ibantu kwabangcwele uthabo kaSambothi obingelela ekseni kuyisabatha mhla ka21 October 2023 inanda 88.4 FM le oyilalela uhlelo sikhumbule kuphakameni angihambi ke ngedwa ngihamba neyamfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo ngiphinde mlaleli ngibonge kumdali osivusile ngiyathemba nawe usubuyile esiguqweni sesindawonye manje sisuke sathi nje ukuthi ake sidlale ihlabelelo sinikezana ithuba ukuthi hayi abantu bathi ukuguqa babuye esiguqweni bese singena kahle ohlelweni sihambe naloke manje yebo isikhathi ke manje 17 minutes past kahle 18 minutes past 4 ekseni mlaleli ungasithola lapha ya ku Facebook live siku live ngisengisho lo olalele eradweni ukuthi atshele othi akasithola ukuthi evula uFacebook live uzobathola ku Facebook sikhona ku Facebook live page ni inanda 88.4 FM nase page ni sikhumbula ekuphakameni uphinde futhi usithole ku inanda app download inanda app lapho uye ku Google Play Store uzokwazi uyithola i-app yenanda FM uzokwazi ke lapho ukuthi ubese uyasidownloada usithole kahle usilalele efonini yakho noma uye lapha ya uma une computer yakho kahle futhi ungafuni usilalele efonini ufuna usilalela nje ku computer www.inandafm.co.za uzokwazi ukuthi usithole lapho lalele live cace kahle kakhulu ke lapho uma usithola lapho mlaleli wenanda FM sise esihlokweni esithi unothando umkhululu mawuzoyibona iposter yethu khona lapha ku Facebook ikhuluma yona le ndaba ukuthi sathandwa uShembe wasithanda uShembe wadela konke ngathi wadela umndeni wakhe wadela konke ngoba ethande thina namhlanje ke sibheka lolo thando uShembe asithanda ngalo ngaphambi ke ukuthi ke ngiqhubeke kakhulu ake sizwe la ukuthi kuzwakala ukuthi sesikhona ngempela uzumjinto umfoko amadlala ethi wangidala uNkulunkulu hayi incanga lapha ngeinsimbi awubokwazi ukuthi sesikhona asingenanga sigalelekile kwinanda 88.4 FM ukhona no WhatsApp wethu uzosithola ku WhatsApp number 0687649969 0687649969 la uzosithola khona ku WhatsApp mfundisi bezobalalela ukuthi ukhona nawe bakubone na ku live ukuthi ukhona sibingelele ngesibingelelo esihle esingcwele esithi imini yesabatha okuwusuku lukaNkulunkulu ongelona usuku nje olafika noShembe imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele sibingeleleke kuzo zonke indawo la nikwazi ukulalela khona sibonga ukuthi sengikwazi nokusibuka manje noma sesithetha sinosibona siyathetha ke manje noma sesikhuluma nizosibona siyakhuluma manje noma sesincenga nizonibona siyancenga siyabonga ke uNkulunkulu esinikele lo thuba namhlanje sikhuluma indaba ethi unothando umkhululi uShembe uyasithanda sikhuluma leyo ndaba le ndaba yothando lakhe ngizoke ngiyikhulumeke kodwa kwamanje ngiyabingelela usithande sisenyameni waphinde futhi wakhombisa uthando lakhe noma sesiqinezelwa amathuna waliveza uthando lakhe uShembe lo hayi mfundisi
njengoba sesithi uShembe wadela konke wadela konke, wadela iy'ngane zakhe, wadela konke, kwayithina iy'ngane zakhe kwayithina konke ayikwenza, wayikwenzela amaNazaretha ngisho esehamba emhlabeni wawabela amaNazaretha, azange nje abele iy'ngane zakhe ukuthi hhayi nanti into y'ngane zami, cha, wathi nakho kwamaNazaretha, nakho kuy'ngane zami, nakho kasibanibani, kwase yasabela. uShembe-ke usiqoqile, ngeke ngathi kade ngiyihlalele nje ngilo ngibheka le ncwadi le kaNelly Wells ethi Shembe, The Man and His Work. Hey, yabona nje kuhlala uphinde uyikhumbuze nje ezinye izinto lokhu uyifunda, uphinde uyikhohle, uphinde uyifunde, kube ngathi uyaqala ukuyifunda, ikibe njalo nje indaba yokufunda ibaleke ngaleyo ndlela. Ngibuka ngisho uShembe wayenesystem, njengoba uhulumeni enesystem nje, uShembe wayenesystem yokuphilisa amaNazaretha, ukuthi amaNazaretha kufanele aphile kanje. Naku nami seyithi amaNazaretha sengisho ogoga bathi amaNazaretha kufanele abe nesystem yokuphila, kuphilwe kanje. Ngikupage 74-75 kwale ncwadi kaNelly Wells ikhuluma ngeminikelo, ukuthi uShembe iminikelo wayiyenzani, abantu babenikela ngani, ngoba babenganikeli nje ngemali kuphela, ababengenamali, abantu futhi kuqala akuyona into enkulu yayiyimali, babebanayo phela ngoba yayikhona. Abanye babengasebenzi, abanye babeletha ukudla, kusho ukuthi hayi wayekuthatha lokho kudla akubeke kubekwe eParadise, okunye kubusiswe yimbewu, beyiletha kuyena ayibusise, bambe otshala, okunye ukudla kulethwe akuthathe kuyobekwa inqolobaneni lapha endlini ekwakubekwa khona. La ubhalile uNelly Wells, it was placed in a granary and used to feed the destitute and visitors. Ukuthi lokho kudla kwakubakela ukuthi makukhona abavakashile ekuphakameni nabantu abangenabani kucashunwe khona kondle kuba. So wayehulumeni make sithi baba kuShembe wawusho kugcwala impela waye upresident wangempela wasezulwini, wangempela wayelandela kusho ukuthi wayemele uthi umthandazo omkhulu, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Ezulwini emoyeni kuphethe uJehova, emhlabeni kubantu abaphila emhlabeni wayesebeka uShembe, akekho umuntu, ukuthi wena la intando yami mayenziwe la, kusho ukuthi la intando engaphezulu kwedemocracy. Yeah, ngoba le ntando yasemhlabeni kufanele ngomthetho uma soyiphila njengenziwe ezulwini ingabi democracy. Democracy inkinga ngoba intando yabantu inobusathane kakhulu. Ngokomthetho ibandla lamaNazaretha lifike ukuzokwenza intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Ngoba idemocracy intando yabantu. Manikhumbula kahle ukufa kaJesu wabulawa intando yabantu. Ngoba indoda eyayithethe icala iyambona ukuthi akonile, kodwa mithi bukuqaba ayisamlahli ngomthetho, isimlahla ngentando yabantu. Ibuza kubona ithi ngikhiphe bani, bathi akakhiphi isela. Yeah, into enjalo-ke mfundisi. Kushuthi nje sihlupheka nje, iyalahleka kuthina, sayilahla indlela kakhulu. Asiwuzwanga umthandazo omkhulu tuthi salahla indlela. Manje umthandazo omkhulu kwakufanele sihlale kuona sibheke ukuthi usiluleka ukuthi senze njani. Sayilahla nesystem lethu. uShembe wayesefike wayakha, wathi nayi indlela enizophila ngayo ngomthetho. Ingabe iNazaretha alingeni kuma-unions? Ngabe ngomthetho iNazaretha alibonakali limashe emgwaqweni? Ukumasha kweNazaretha emgwaqweni liye kokhala ngeyikhalo zokuthi asikhangezwa, kuyisono. Usungeselona iNazaretha uma umasha emgwaqweni, ngoba uShembe uthi wabonakala ulambile ngenxa yokulamba. Nazi izandla nje athi uNkulunkulu ulima ulinde. Umthetho wethu ulandiswe yini? Sinowethu umbuso ongeke silambe enyameni
engeke silambe emoyeni ngoba ushembe ufike nako konke ngenxa yothando. Khanyisela inhliziyo zethu. Namehlo ethu kusho ukuthi kuvalekile. Khona kuvalekile kuthini? Kuvalekile. Sisenkingeni nje Ngoba shiwe nakho konke kuvalekile nikutheni ngqe. Ngokuthiwa singadingi singasweli. Kwakusho ukuthi asingaqalazi. Uma kukhona sikufunayo asikhulume naye sokuthola. Uma kukhona sikufunayo khona okufanele sikucele kuyena kuze ngokomoya. Okufanele sikwenze kulekelele lokwenyama. Ingakho ukuthi sengenza ngokwenyama kwenzeki. Ingakho ethi ekupheleni kwalomthandazo musu ukulinda imana. Thabatha igeja ulime uzophila ngako. Ufunani pho? Incwadi kaNeliwezi la izisho zonke ezo zinto njengoba ngiqale ngokudla. Khona la ikhuluma khona ngokuthi kuphakameni nangethi the girls keep the money they receive from the sales and use it to pay their church fees and to buy material for their clothes. Isihloko la sithi trading. There is a barter. There is no barter in the village. Everything is bought and sold. Although it is likely that on the farms, there is a certain amount of barter. Some articles such as dresses, jumpers, caps, and mats are taken to Durban and sold there, while many of these, as well as other articles, are supplied to the inmates of Ekuphakameni and the visitors from other crowds. The girls keep the naike lento ohlala uyisho umfundisi uthi sikhulunywe yona. Yes, nimsebenze izandla ekuphakameni. Nangu uNeliwezi uyasho la ukuthi hayi ekuphakameni bekuthathwa imsebenzi wonke umuntu ngisho amakhosazana njengoba eshaja abethunga bekwakhiwa omata uhlalu yonke into kudayiselwa abelungu mabefika ngemhlangano nama-visitor nje afikile adayiselwa obhaskidi la kuthi nje makuphathwa unyaka kuhambe kodayiswa lapha eThekwini eBhishi. Nangu ukubhalile ukuqoqela konke lokho ukuthi njengoba uchaza mfundisi ukuthi ngisho imali yokunikela ushamba ufuna uyihlambulule fanele kudayise something. Uma uyiphiwe umuntu kufanele unganikeli ngemali oyiphiwe umuntu ngoba kusho ukuthi lento amandla alomuntu okuphila akuyona yakho. Imali yokunikela kufanele okungenani thenga something uyidayise. Mase uyidayisile ibeke eceleni le mali okuthengwe ngayo. Uma usuyonikela futhi abantu abayazi lento uyayigeza imali ngaphambi kokuthi unikele ngayo. Manje busuyibuza ke bazongibuza abantu ukuthi igezwa kanjani imali. Labantu asebethi ke kugezwe idalwa ngo 3000. U3000 oyisiliva mucabanga usindanga kanani akaze asifundise lokushembe amanga udliwa imali yabantu lokukhola sokwenziwa ibusiness manje. Uthando likaShembe sesilwenza inzondo yethu ngoba umuntu umsiza siyacindezelana imali wena usuyamzonda manje uthatha into yothando wenza into yenzondo. uShembe mayifika la emhlabeni mokuthiwa abantu bazobingelela ithina esizenzele kakhulu uyabona muzobika uShembe uthi ayenze lula into sayenza thina yasinda umnikelo ongabiza ukuthi umnikelo oqala kwakuthiwa imbali ngoba umuntu wayekhe imbali athi uzoxhawula enkosini ngembali manje imbali ubani umuntu okhokha imali ngembali ngoba imbali uyahamba uye lapha ngaphandle lembali onikele ngayo uma imbewu yayo iwela phansi ibisi yamila wena utshale imbali sokumila lokho obucela kuwena kwakunikelwa ngembali ingakho noma kuyiwa kaBhekabezayo ngosuku lwakaBhekabezayo kuphathwa imbali kwenzela ukuthi isithombo esizovuthuka kule mbali ngesikhathi siyimila kwazi ukuthi sahatshalo wena wafika la manje na yonke lento sayithatha sayibuyisela emalini uyothatha abu 3000 ogeza abantu
ubani anothi abantu bagezwa abanye hey uma ethe esihlabelweni sakhe insipho enkulungwane ephansi kwezulu ayisusanga noma sinye wemkhulu umuntu ayiphinda lento ufike nocha kufanele sayiphinda lento kufanele sayiphinda kapho uShembe khona imnikelo semqoka emine 4 umnikelo oqala ukukhanyisa ibani chaza ukuthi umuntu umaphi usebumnyameni umnikelo wesibili mase ebumnyameni umuntu uhambewa sokufuna umenze njani umhlambulule ngoba ugcwele ukungcola mase umhlambululile sokufanele sokuyakhanya nithi umhlambululile sokufanele abuke isango muvulela amasango cela ukuthi avulelwe amasango uma sevuliwe amasango khona abanye abawabona evuliwe kodwa babhajwe esigodini sosizi usumnikelela umnikelo wokucela ukuthi aphume esigodini sosizi bese kuba khona kusemqoka yeah uzozama ukuphuma esigodini sosizi lo muntu washona elimelihlo mesho unelimelihlo uShembe uyakwazi ngomnikelo ukucela ukuthi ngicela uNkulunkulu ubuyisele zonke izitho zakhe wahamba ilimele maye incamuka umlenze sicela kumfakela umlenze ngoba nasemoyeni akanamlenze mahamba engenamlenze nasemoyeni akanahlo mahamba engenahlo lo mnikelo uShembe wawucacisa uma uncamuka umuntu umnikelo ukuthi uma uncamuka umnikelo ukuthi ukuze kunyakaze lento ekwena uthanda umkhulula esithanda ngalo esasingakwazi okhokho bethu babengakwazi lokho babazi bona ukuthi umuntu mayishonile mhlambe empini uyalandwa agezwe angeniswe ukuze angene kahle ekhaya noma abanye ke babelahlwa khona lapho kodwa wawulanda umphefumulo ngendlela yakhona ngendlela yakhona le kwakuyindlela yesintu eyayingeyimbi nayo kodwa mase efika uShembe usefika niyasezulwini ufika niyasezulwini ufika umehluko kabi uthi ngesinye isikhathi uthi ufike uthi mungazi ukuthi washonelaphi kodwa impi yayila uthi fike ume ubheke ngalawa kulelwa khona umemeze igama lakhe kathathu buso uthi ngicela umphefumulo wakho sihambe siye ekhaya kuqala ke bebe memeza uthi akiwe ekhaya bebuyiswa bese kuthiwa hlala la esibayeni uShembe mase efikile kwangelona iphutha ngoba babengatshelwe umuntu ngokuthi khona indawo okuthiwa isezulwini ngaleso sikhathi kwakuthiwa umuntu uphila ngesikompilo lakubo umehlonipha imithetho yasegcekeni mayefika uShembe ufika nini ngoba abantu abaningi abadala abakumukelanga ukukholwa kwaphesheya yebo bafika bathi uthi ngilokholwa wathi washiya isidwaba siyibhisho bathi hawo usijwayela kabi mefika uShembe uthi woza nesidwaba sakho uthi kodwa shintsha inhliziyo yakho khona uNkulunkulu khona umzo omuhle okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga base beshintsha ke yilapho ke amadoda kaMjadu mase efika ngaphesheya esicawini so wenza umdedelo bakhishwa lesibayeni laba bevalelwe khona ngoba behlala esibayeni futhi ubukhuluma nabo bezwe ngiyakhumbula ukuthi uMankoti ukuthi bingekho lento abade yayikhona ingakho uShembe ekhuluma ngembombo zokhothamo uthi imbombo zokhothamo zithobisa wena yini imbombo zokhothamo abazi abantu hayi ikhothamo ila kukhona udonga lwendlu la kufike kuxhume khona iroof angithi kuthe ukwahlela lapho zazenziwa ke lezindlu oguqa sithandazo okuhlala kubona kuqala nothi uguqa sithandaze ubungena uguqile eminyango mase ungenele futhi akwazi ukumuqonde uyathoba inhloso yokuthoba ukuthi muhambe endlini uhambi ume nje mbo ungakhombisa inhlonipho uyathoba uthobela uthi ngaphakathi kunabantu abadala uthi kuShembe imbombo zokhothamo zithobisa wena ngoba uyathoba zikuthobisa ngenkani ubuzoshaya uzoshayisa phezulu manje na ke uma usufikile lapho uthi mase kufika amadoda kaMjadu afika esicawini
uthi baba omkhulu awu namhlanje sebefikile labantu kade bevalelwe ebayeni babengavalelwe laba abafika kwakuvalelwe isemkhulu babo manje na ke ithi indaba okuboshwe emhlabeni Matthew 18:18 ngiqinisile ngithi kini konke niyakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe ezulwini nakho konke niyakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe ezulwini la madoda afika ke emhlabeni kade obabamkhulu bevalelwe phi eyibayeni afika sebesigcaweni uthi ubaba omkhulu kuyamenyeza wonke umuntu akaphume kuhlangabezwa abakaZulu ukuze kuqala umdedele bayaphuma bayehla bahamba nabantu abangasekho ababonwa usheba babona wena kuphela bagcwele esigcawini lapha kwakufanele besikhumbuzo leya ndawo angathi kokwenze kanjani bagcwele esigcawini lapha batheni mefika khona umdedela ngini nanguzulu kwase kuqala umdedela ithi ke sasivalelwe namhla avuliwe amasango thina siyinzalo kadingana nosenza ngakhona babevalelwe phi babevalelwe endlini kuthiwa abahlala emsamo ufika uthi ushembe umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga ushembe usefika nenye indawo ke ufika nendawo entsha manje nendawo entsha senyezulwini ke manje singadideki njalo ngoba abanye bathi bathathe ngathi kwakhonzwa abantu abalele cha kwakuyisikompilo lakhona kwakwenzeka futhi ngithe unkosikazi mengabelethi kwakuphunywa kushawa indlu ekhothameni kuphumisa lwazi sishaya indlu ngesikhathi umshanyelo sambe shaya izindlu ngesikhathi eshaya nje indlu ayibeke phansi ingane uma kukhona umuntu ogulayo kwakiwe sibayeni kuthiwe nangu uyagula nithini nina bakamhlongo nithini aphila umuntu mefika ushembe ingekho imsamo eke ngifunda indaba yakhe yothando awuyifundi ngifunda indaba yakhe yothando izolo ngike ngaya inkulumo intshumayelo yenkosi ilanga le etholakala encwadini ebhalwe Advocate uMnyando uthi ke la inkosi ilanga izolo intshumayelo le ngithe itholakala encwadini ebhalwe uAdvocate uMnyando ithi ke inkosi izolo ngike ngaya eDuffs Road kwaMashu kukhona incwadi ebengiyoyisayina khona uma sengiphuma khona ngahlangana nephoyisa lomlungu sayitsheni wakaloliwe wayesengibuza okuningi ngoshembe ingxoxo ethi ihambe kanje umlungu nguwe ushembe na impendulo yebo umlungu kade ngangizwa ngayo kade ngangifisa ukukubona impendulo cha wawungezwa ngami wawuzwa ngobaba mhlawumbe nguye owawuthanda ukumbona awuzimehlo ngushembe na uyaphila namhlanje na ke ubani osethi mina ngubhombela umila ngalithi cha wawuzwa ngobaba so khona sezoba ubhombela mina indaba kaShembe enye into umlungu usekhona yini ngambona kanjani cha kasekho kepha ugcwele yonke indawo kuzoba isabatha kusasa uma uthanda kumbona ungaya kombone kuphakameni bobe begcwele abantu bakhe besonda abantu bakhe baba uyena pho ngizombona kanjani ngoba kasekho uzophiwa amehla sezulwini umbone uzophiwa indlebe nengqondo sezulwini ukuba umbone umlungu hawu ukhuluma kanjani umkhuluma kanje kanti wayenjani lo Shembe into ayithanda izedlula zonke yini impendulo kwakuuthando lwakhe wayebathanda kakhulu abantu kunezinto zonke abamhlophe abamnyama amandiya bonke wayebathanda umlungu usho ngani impendulo wathi uNkulunkulu nxa esembiza ethi akashiye uyise unina nodadewabo nomuzi wakhe izinto ezithandwa ngabantu walandela izwi kaNkulunkulu ngokuthanda abantu ngokubona ukuthi bazomphazamisa abantu umndeni wakhe lo abozomphazamisa abeseduze wakhe wabaleka izweni lakubo weza lapha ekuphakameni eNatali umlungu wenze njalo na impendulo yenkosi
impela umlungu izingane zakhe impendulo yenkosi wazilahla namakhosikazi akhe nenkomo zakhe konke wakulahla umlungu wayephila ngani kulelizwe na impendulo wayephila ngokuphiwa engakwazi ukungena esitolo athenge into ngoba wayengenamali abathandayo ukumupha babemupha ithi inkulumo yabantu banamhlanje uma ushembe ungenamali awuyena ushembe ophelele uma ushembe ungenayo imizi emihle awunawo uyena ushembe ophelele kodwa umnikazi walokuhamba kuthiwa wayengenalutho wayephiwa abantu mase ephiwa abantu wayenze njani uhulumeni lo owafika emhlabeni wayephila ngokuphiwa engakwazi ukungena athenge into ngoba wayengenamali abathandayo babemupha umlungu imnikelo wayenze njani na wayethenga ngayo izindawo amaplaza abeka abantu khona kwezinye izindawo abakhele izindlu athe sethenga iplaza aphinda akhe izindlu yena nangu neliwazi ukubhalile konke lokho wazowabala wabhala nangamagama amaplaza wabhala nokuthi ama-acre amangakhi impendulo umlungu yena engayidli imnikelo na impendulo cha angikaze ngizwe into enje ngiyikholwa nami lase Dutch Reformed Church sengayeka khona ngoba asizwani kodwa lokhu okukhulumayo kuyisimangaliso yini enye ayeyenza engenziwanga abanye abantu yamuza umlungu uthi usayiya ke Dutch Reformed Church ngoba bezwani uchaza ukuthi abantu abakholwayo uma kukhona umuntu ongezwani naye yeke ukukhona yebo ngoba uma ungezwani nomuntu awulona ikhono impendulo wayephilisa abantu abagulayo uma abafazi bengenabo abantwana abaphathandaze bathola abantwana athandazele bonke nezimathi namajaji namaphoyisa njengawe nje bangabopha abantu ngamanga wayethandaza bengabopha abantu ngamanga ingakho ngingakhuluma indaba ka Ian Smith eRhodesia la inkosi ilanga iyakhona ngizoyixoxa ngelinye ilanga iyokhulula iyakoba nika isimayo sokuthi abantu basebezidlile lesimayo kulithamba inhliziyo ka Ian Smith ebese khulula izwe laseZimbabwe iRhodesia yakhulula umthandazo kaShem iRhodesia umlungu ngiyathabuka ngoba ngiyafuna lokhu ukukholwa okhuluma ngakho ngiyamfuna lo muntu onjengoShembe pho anibhali ngani indaba yakhe siyazi thina belungu ngoba abafundisi bakithi bathi lento okhuluma ngayo ayisenzeki bathi uNkulunkulu akasekho emhlabeni bathi asikwazi ukuthandaza sicele imvula kepha mina ngibe ngiphika ngithi uNkulunkulu khona sithi yithi esingakwazi ukumkhonza manje ukhuluma le ndaba engihlale ngiyikhuluma isho njalo indaba lomlungu uthi ke ngala mesidlula kuleli page mesiyala uthi ubaba ilanga number 10 uthi nempela amaNazaretha ziningi izinto uShembe ayezenza kodwa okukhulu kunakho konke uthanda ayithanda ngalabantu ayikho into ayithanda njengomuntu noma enesono noma engenasono noma empofu noma ecebile nonjani nje noma mhlophe nonsundu nonjani mina ngokwami ukubona ngangiye ngibuke ukuthi uthando lwakhe lo muntu ladlula zonke izinto kepha nezilwane zonke wayesithanda kodwa umuntu wayemthanda kakhulu kodwa uthando lwakhe kinina abantu bakaZulu lwaledlula wayemthanda kakhulu nina abantu bakaZulu namakhosini zonke isihlabelelo nemthandazo yakhe ikhuluma yona leyo ndaba ngothando labantu bakaZulu kwenye indawo ukhuluma ngokuthi noma bengathandi abayizithazeni ukuba ilanga liphume lase-Afrika liyophuma ikhona ingoma esho njalo ethi ngiphelele ngiyethemba liyophuma bengathandi ilanga lakho Afrika zolotha zonke izizwe esihlabelelo 120 lapha uShembe uthi noma bengathandi ukuba kuphume bumnyama kithi kodwa ilanga liyophuma angazi ukuthi wayethini ngoba thina ngokubona kwethu sasithi ilanga seliphumile kwathi mzukwane efika lapha kwelakithi uShembe sathi ilanga seliphumile lapha eAfrika sathi aliphumanga kwaZulu naseNatal kuphela sathi liphuma yonke iAfrika
kodwa yena uthi kule ncwadi yakhe noma bengathandi abakwenyanyayo wena Afrika abakwenyanyayo lendlu yakwaZulu kodwa ilanga liyophuma noma bengathandi engikushoyo ke ukuthi angazi wayithini ngoba leli langa laphuma engakafiki kuleli zaseNatali enta engaphuma eHarrismith kwaqale kwavela umuntu ngaphambi kwempi yamakhanda 1906 bathi lo muntu kwakungunkabini uthi lo muntu niyezwa Afrika uthi uNkulunkulu anginitshele ukuthi kukhona umuntu ovela ezulwini ozayo mina nginjengoJohani ngizonibikela ukuthi kukhona umuntu ovela ezulwini ongafani nabantu mina ngifanele nokuxhawula isandla sakhe lo muntu uyilanga uzofika khanyise wonke umhlaba kuzokhanya inhlabathi kukhanye ezulwini wonke umhlaba ukhanye naphansi emhlabeni nasemanzini naseinhliziyweni kuyokhanya nomuntu omnyama uyokubona ukukhanya ngaleso sikhathi wayesecaphuna isihlabelelo Thixo ulanga lethu khanya phezulu kwethu sonke indlela zakhe aziqedwa zokuthanda umuntu khanya kimi nginosizi inhliziyo yami kude nawe buyisana nayo sokhanyisa zokotshwa nguwe zonke ilanga lokukhanya nguwe ikhanyisele wena Nkosi inhliziyo yami yedukile zonke inhliziyo zosunga nguwe ithelo zokulunga abanazo kuwe baba baziphiwe nguwe mangiphiwe nami futhi inhliziyo edabukileyo kayidelanga uThixo inhliziyo yami mina soni idabukele wena Nkosi lo umze siya kuwe akungeni sono khona kwana sonyo sinye uyahlala ingcwele zodwa igama elibhalo ihlabelele esibhalo ushembelezo sithe sikhuluma ngothando uShembe wayezothanda mfundisi inyama nomphefumulo wethu uthi inyama ingadingi nomphefumulo ungadingi mawusuhlukana nenyama wayingezela uhlangothi olodwa wazela inhlangothi ezimbili ukuze kungabi khona kube nebalance singadingi enyameni sidinge nasemphefumulweni uthi ke methenga indawo yakabhekabezako uthi umlungu membuza wena ngoba uqhamuke ezulwini kufanele ngabe kwanele ukuthenga amaplazi abazohlala ubone enyameni uthi uShembe singadingi singesweli thina abantu bakho uthi abantu babili uShembezele kubona umuntu wokuqala wenyama umuntu wesibili womphefumulo uthi njengoba ezosebenza uzolungisa abantu enyameni ukuthi makufika ukufa bavuke bangafi ukufa kwesibili uthi ke uyobatshala la inhlabathi yakhona ivuma ukuvusa abantu uthi ke ngiyithengela indawo into eyodwa le ndawo yakabhekabezako uthi makufika usuku yangena ke le ndaba yembali manje makufika usuku la uNkulunkulu ayongibuza khona ukuthi Shembe abantu engakuthuma ukuthi hamba uyobashumayeza bathi mebehamba emhlabeni balalapha uthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu uyobe ezokhuluma indaba kaHezekiya namathamba amhlophe uthi ke njengoba ngithi amaNazaretha uthi mehambe emhlabeni abekwe kabhekabezayo uthi ngalelo langa ngiyakabhekabezayo ingakho kukhona inkonzo yokuthi kuyiwe kabhekabezayo njalo uthi ke ngiyomemeza khona uthi abantu abahamba kahle besenyameni kumuntu wokuqala abasebenza basuthisa umuntu wesibili owumphefumulo usuthiswa ngani lo mphefumulo usuthiswa ngokuthi uze la ngeSabatha uzokhuluma indaba kaNkulunkulu usuthiswa ngokuthi uhambe ku23 usuthiswa ngokuthi uhambe ku14 usuthiswa ukuthi uhambe uye ku23 usuthiswa ngezikhumbuzo usuthiswa ngomhlangano wondliwa ngaloko umphefumulo okuwumuntu wesibili wena usenyameni usebenzela ukuthi kuvuka umuntu wesibili uthi ke le ndawo ngiyithengele lokho uthi ngoba uthini uShembe singadingi singesweli thina abantu bakho akasho akakhulumi ngomuntu oyedwa ukhuluma ngabantu ababili umuntu wenyama osenyameni umuntu omphefumulweni bangadingi bonke engagcina ngake mfundisi ngalezi zinto oyibalayo ukuze ungadingi umphefumulo usifundise ubungcwele ngoba umphefumulo ukuze ungadingi
kufanele kuphila impilo engcwele la emhlabeni ukuze uthi masuhamba ukwazi ukuthi uyithole indawo ngoba mongaphilanga ubungcwele ibona lobo obuye bukuvalela ukuthi ayi umuntu owenza ukuthi nokuthi akangeni la usukuvalelekile manje ngoba uyiphilanga impilo ushembe athi aseyiphile ngifunda incwadi kaNelly Wells njalo page 65 manje uthi the women at Kuphakameni prefer to buy their meal from the Indian store or ask Shembe to order it for them from a produce dealer in Durban who raised it to Delft Road railway station. Bese eqhubeka la uthi but many of the women from the farm say that they grind their own corn after the grain has been winnowed by pouring it from basket to basket. It is considered ready for use and it is taken from the pit or store, but when it is needed, a mat is spread and a large flat stone is placed upon it. The corn is well soaked and it is then laid on the stone. The woman grind it with a small stone which she holds with both hands. Iqhubeka la kunesinye isihloko ngikhuluma ngetshe lokugaya lokho ngokukhuluma indaba yembokodo abanye abantu bayibiza ngembokodo nje abantu imbokodo yini kwazi imbokodo nonkosikazi angithi ke la ukuvela lento esikhuluma ngako ukuthi uShembe wasifundisa nomngcwele ukuthi ayingadli noma yini amaNazaretha ayeze ncamela ucela uShembe ukuthi awa order ukudla emasulumaneni eThekwini kufike ngestimela kuhlangabeze eDelft Road ngoba uma kukhona into eshodayo ongcona siyithenge emasulumaneni ifike ngoba ayisondele nawe emngcweleni ebalekela lesikhathi esikusona la kuthiwa la khona yonke into manje cha khona laba abafikile okuthiwa sebethatha stick abanamathisele ethinini likabhontshisi banamathisele ufish uthi uyavula lapha uthola ukuthi bokufish kanti ubhontshisi uthenge ngemali kafish ezenziwa ngamabomu ubuvila ngoba thina amaNazaretha kunamhlanje kufanele ngasi namafemu ethu eminyakeni emingaka uShembe ahamba eyishila indawo awu yini wakufanele siyithele sidla lezo zinto ke manje uthi la uNelly Wells amakhosikazi asekuphakameni ngithe ayifika nokudla nikele ngakho kuShembe ayithwala umbila afika ugayeke awugaya uhamba uyostorwa ube impuphu badle leyo mpuphu ekuphakameni yalo mbila kade bewutshalile emakhaya njoba namhlanje sinemhlaba emakhaya maningi amaNazaretha ekutshela ukuthi hayi indaba okuhlala elokushini faya ngakho emakhaya akakheli ukuthi atshale wakhela ukuthi akhe lezindlu lezi athi uzofaka abadala kuzona ngoba ukuba utshalile ngabe ayahlangana ahlanganise lezi izitshalo zayo imbila nani ayigayela impuphu yawo njengoba kwakwenza ukuthi laba babewuthwala umbila wabo bayigayele ukuthi sodla umbila ohlambulukile isitambu sazigqulwa kwakhiwa ngogodo indawo ugqula isitambu ugawula ugodo ulugwede ugweda ke ukuvula imbobo phakathi ogodweni bese uthatha noma insimbi noma ngakuthiwa isigqulu noma olunye ugodo kuyagqulwa umbila kwenziwani kwenziwa isitambu esinempilo hayi lesi sesikhiswe inhliziyo kwakhiwe enye into osudla nyimpuqumpuqu yento engathi namsenzi walutho namhlanje umfundisi sithenga yonke into laba abantu baqala njobusho ukuthi babe istamp zabo babeyigqulela umbila wabo babeyigqulela bese bethi makushoda kuthiwa kulanda emasulmaneni benganandi noma yini leli phalishi lamabele esilidlayo manje libiza kodlulayo ngempuphu ba ayitshaliwa amabele ubona ukuthi ngempela sidukile namhlanje mokufika abaphesha kwezilwandle kuthiwa kufanele udla kubala izinto amavitamin amaprotein yona yonke into sikhodlo kwethu kuthiwa la kuthina usadla anhlamvana amabele isisho nje leso nje asidingi ukuthi sesichaze iprotein uvitamin yini ukudla sasikunika zomdala yonke lento efunakala empilweni yomuntu imaphi isemabeleni anhlamvana
Uzongachaza ke ngokwesikole mawuthanda. ukuthi kutholakalani manje makhona owaziyo kodwa siyazi thina umdala usinikele wena ungachaza yabona makhona owaziyo akabheka uthini etholakala thathu hambise lapha siphucelweni bona siphucela ukuthi sibe nje siphucela ukuthi namhlanje mekuwashawu 9 ngawadlila amaphilisi ushukela wami uzokhuphuka ngoba ngidla udoti kanti ukubudla amabele njengoba eshiwo kuthiwa nefiber esisushukela yeah ngisithumbu ithumbu lakho umondlo amabele afika wona mehla afika wona mehla aliwahle ayaligeza manje ama fried cooking oil kuneyindonga nje emathunjini ethu ongazi ukuthi izokwenzani ukukho ngalo uboka la indishini mawugeza zitsha noma kusinki nje usalele uqaqele lapha emathunjini njani emathunjini kuba njani ukhipha ngani ngoba lapha ya uthatha amanzi ashisayo mase uyakaza indishi lehadi washa ngayo izitsha bese uchitha lapha la emathunjini awalunga amanzi ashisayo baba nawa walunga ugcina manje sokhona kade kuqala kukhona isikhatha abantwana bathinte sona ngendwangu sahluleka isikhatha abantwana iya ngokuyiba strong lento namhlanje sokunensipho ezinje kuthiwa obani liquid angifuni ukuyilokhuza la izona ezosusa amafutha manje uzoyithatha aphi le ntontoni liquid ezosusa emathunjini yilesikhathi ke sokhona izifo zoba nazo ezofunda njalo ekseni before udle lento izona izofika zithi ukubhoboza ama walls lawo sesemathunjini ushembe athe asilime silinde kungonakali sikulimileyo nesikutshalileyo sanikezwe yonke into indlela indlela yokuphilisa inyama la indlela yokuphilisa umphefumulo ikhona wakushiya konke ushembe ithina nje siyiphumele eceleni utho omunye mama kuthiwa singadingi singasweli ethi umoya iNazaretha ubona ulambile chaza ukuthi nje akho zulo ozongena kulona ngoba uyalamba usho ukudla ama-fried ngithi mina wena ukhuluma ngokuhlala esitezi ukhuluma ngokudla chicken licken konke labo ikona kusutha lokho ikona kusutha ke lokho manje musubuza singadingi singasweli thina abantu bakho kodwa uqala wathini khanyisela amehlo ethu nenhliziyo zethu KFC ya inhlizweni ushembe yenzani njobe amafutha kangaka kwayo ushembe mekhuluma ngokungadingi wesho ukuthi singadingi ulwazi lokondla inyama nolokondla umphefumulo mfundisi nayi imizuzwana manje izovela lento ingenele ihora lesihlanu manje masibuya ngale siyaqhubeka siyaqhubeka Nanda 88.4 FM Thabo kaSambothi mfundisi JS Mhlongo uhlelo sikhumbule kuphakameni njengoba uzumdinti madlala nje ethi wangidala uNkulunkulu kusachaza khona ukuthi kuseyithi sisakukhumbuza mlaleli ukuthi uzokwazi ukuthi usithole lapha kwi-app yethu uzokwazi ukuyidownload lapha ku Google Play Store ye Inanda 88.4 FM uzokwazi ukusithola ku www.inandafm.co.za uzosithola live lapho uphinde futhi ukwazi ukuthi usixhume na ku WhatsApp 0687649969 0687649969 ngo half past so besiqala ke sesingena lapha ya kuwama message lawa owathumela ku WhatsApp uzithola futhi lapha ku Facebook live mlaleli ukwazi ukuthi ungene lapha ya ku Facebook Facebook ngithi ngiyawushare lento zami ibuye ngihlule hey phela ya kodwa sikhona uzosithola kusikhumbule kuphakameni bayasibona basibonayo la kusikhumbule kuphakameni ukuthi sikhona ku Facebook live wakhona uphinde ke futhi mlaleli usithole ku YouTube uthi sikhumbule kuphakameni la siposta khona ama video esuke siwapostile siyaqhubeka naso isihloko sethu sosuku lwanamhlanje esithi
unothando umkhululi. Siyabheka la izinto uShembe ayisithande ngazo. uShembe ethande inyama yethu, wathanda umphefumulo wethu ukuthi singadingi singasweli ezintweni zonke ayisifundisa zona. Wayengeyena umuntu othanda ukuthi siphile kahle emhlabeni kuphela, sithi mase sihambile kodwa imphefumulo yethu idinga. Wayengathandi sidinge ngokonyama, sidinge nokomoya. Makwenzekile sadinga ngokwenyama, kodwa enza sure ukuthi ke cha, kodwa hayi umphefumulo ngoba phela emhlabeni ziningi into ezidingekayo, kudingeka omali, kudingekani. Ngale mphefumulweni kudingeka ukuthi ubuyenzile yini intando yakhe. Engamuzi umfundisi ethinta noMateyu 5 ukuthi ubuyenzile yini intando yakhe. Uma ukuthi wawuyenzile intando yakhe, hayi umphefumulo ngeke udinge. Bazothi bekuhleka bethi uyafa indlala kodwa uthi uyakhona, kodwa uma kufikwa ngale khala kade akuba khona okugodwa esikwenzayo ukuthi hayi ke idingile inyama yami, kodwa ake ngibambelele ngalana ukuze kungadingi nomphefumulo, kungadingi ongcono, ngadinga okugodwa kodwa okunye ngingadingi. Ziningi ke izinto uShembe asifundise zona njengoba umfundise lokho esicaphunela. Namanje usaqhubeka nazo. Mfundisi, ake siqhubeke kuqala. Khona isiluleko semqoka sempilo yokuba umuntu nempilo yokuba iNazaretha. Khona le ndlela okushunyayelwa ngayo manje awungazi ukuthi iqhamukaphi. Ngifuna ukudlula kuyona engenalo uthando. Yeah. Shembe wena othando. uShembe simbone ephila nabafundisi beyinkonzo. Simbone ethatha neminikelo ebapha ukuthi bakha amasonto. Yes. Akasabe nenkonzo yombango. Lithini iBhayibheli ngenkonzo yombango? Ake sifunde incwadi yaseFilipi wesibili suke ku2 iya ku11. Gcwalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo omunye. Ukuthokoza kaNkuluNkulu kuukuthi sibe mqondo omunye. Uma simqondo ihlukene uNkulunkulu akathokozi. Uthi ke lagcwalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo omunye. Ninothando. Ake ngiyiphindele. Sikhuluma ngemfundiso kaNkulunkulu ukuthi ukuze sibe abantwana bakhe uthini ngathi. Uthi ke uNkulunkulu encwadini yabaseFilipi 2 uqale evesini lesibili uya kwele11. Gcwalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo omunye, ninothando lunye, nibe inhliziyo yonye, niqonde into yinye, ningenzi lutho ngombango nangodumo lezwe, kepha ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani. Mawubekeni lo mqondo wawukhona kuKristu uJesu, owathe nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimo wasithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze ukuthi ngegama likaJesu wonke amadolo aguqe, awabasezulwini nabasemhlabeni, khona la ngizoya khona ekugcineni. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, uyinkazimulo kuNkulunkulu. Thabo khona abake babuza ukuthi abaze bangasizwa sithandaza amasila. Ngizothandaza kanjani ngihlele esihlalweni? Ngizothandaza kanjani ngingekho endlini yesonto, ngisendlini yelokhuza kule nto engikuyona? Mhlawumbe mfundisi okunye kufanele bazi ukuthi siyasho masingena la ukuthi siqale silinde njoba phela uShembe unezikhathi, uno4, uno9, uno6, uno12 iguqu, so kunezikhathi. Akufani nalento okuyibona manihambile bese kuthiwa sizocela umfundisi umhlonga sithandazela, uthandaza uqede, kuthiwa socela ubishop ubani athandaza, kuthiwa socela iSulman ubani, uSheikh bani nithandaza nize nibe u5 kuphela nje 20 minutes wonke umuntu uyathandaza, kodwa uNkulunkulu umunye. Akamzwanga loqala. Yabo manje nje kukhona abantu angazi la
iBhayibheli liyayisho lonto akesibheke Matthew 6 yeah siqale ku5 yeah njalo nxa nikhuleka ningabi njengabantu abanezinhliziyo zamanga abathokozayo ngokusukuma bakhuleke emasinagogeni nasemgwaqweni ukuze babonwe ngabantu ngiqinisile ngithi sebewutholile umvuzo wabo angithi manje lo akathokozi mokuthandaza umuntu kodwa kukhuleka noNkulunkulu oyedwa ngenye indlela sithi uyisithula kezwe shothi sinamanga masithi uNkulunkulu munye akazwanga isiZulu sokufuna ukuthandaza osingisi sinamanga akazwanga isingisi sokufuna ukuthandaza wesibhunu unjani noNkulunkulu ongazazi izilimi esazi thina uthini ke samazulu sodwa mfundisi kodwa ngothi manje kufanele kuhlukene izinkonzo kuhlukene izinkonzo hayi ngoba laba bathanda ukuthandaze ubishop hayi nami kanti cha ngoba usuthandazele bishop engathi umtshelile uNkulunkulu mina yini kuseke esinye isidingo sokuthi ngisukume ileya phela ileya yolukhuza yomona yomona leyishola ekesiqhubeka yeah uthi kodwa nxa nikhuleka ngene endlini yakho uvala umnyango ukhuleke kuyihlo ekusithekeni njalo ihlo obone ekusithekeni uza kunika nasemthandazweni ningaphinda phinda amazwi afanayo lento esisho yonke angiphinde futhi 7 lo nasemthandazweni yenu ningaphinda phindi amazwi afanayo njengabe zizwa ngokuba benomcabango ukuthi uNkulunkulu uyabanaka ngenxa obuningi bamazwi khona into eshiwa abantu uthi usuka halolololo kwaze kuba u10 halolololo umuntu uyabuza lolu limi halolololo isingisi isibhunu isiputukezi hayi okwakhe ayikhumbule indaba sakusayikhuluma la mfundisi kufike umfundisi weyiyoni kuphakameni ngithi kwakuyisiyona impela mabechaza uthe inkosi mase kuphela inkonzo yasithi thandaza mfundisi waseyathandaza ngqunqule shama phiko phezulu kweJerusalema kagadwe indlela ezibheke ezulwini washo hey ikhathela lesixoxa lithi saze savula amehlo sambuka wathi mayiqede ethi amen sezibhekile nathi sonke ke manje thola inkosi ilanga liyambuka nje uthe mayithi amen naye ivula amehlo lathi ubungasho ngani mawungakwazi ukuthandaza laselithi thandaza sibanibani laselisho iNazaretha wayeseyasho wathi 1 2 waqeda nanko uyamfundisa mana manje ubhizi uthopa uNkulunkulu uyamthopa nje mgagadwe indlela awusho lutho kodwa ulokulo uyamthopa utheni kuyena uNkulunkulu ithi lencwadi lapha ku10 ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe abasezulwini uthandaza kanjani kumile uma igama lika Jesu lalethwa ukuze amadolo aguqe kuze kuguqe nawo abasezulwini manje la uma la sisendlini la sisendlini la yokuzohlangabeza abantu yokuzokhuluma indaba kaNkulunkulu ukuthandaza enye into uma uthandaza usuke ubika okuthile okonakele noma udlulisa okuthile okuhambe kahle la sizochaza indaba kaNkulunkulu kokuzothandaza nokuzoshumayela ingathi kushuthi kufanele abantu bazi ukuthi uyini umthandazo njengoba uchaza kufuna ilanga lesichaza indaba umthandazo yini umthandazo ithi ke enye incwadi Philip 1 yeah ngoba njengamanje esikhathini esiningi asikhulumi indaba kaNkulunkulu ifana lento esho ukuthi le nhlanganweni esiyihambayo uthola ukuthi kuthandaza abafundi bezibo u8 ithi ke la ithi kamba abanye bashumayela uKristu oyedwa njalo Philip 1 verse 15 no 16 kambe abanye benu bashumayela uKristu ngomhawu nangombango kepha abanye ngenhliziyo enhle abashumayela ngenhliziyo enhle uthi bese ekhulumile athi ngicabanga ukuthi sokonakele omunye athi kulungile ngoba usethandazile usibani abanenhliziyo enhleke la uthi laba bashumayela ngothando bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli uma ke uvikela ivangeli
akuthi mase kuthandaza omunye bese nawe uhalela ukuthandaza ngoba ufuna kuvela ukuthi neNazaretha lithandazile lithandaza kubani siphethwe ukugulo okufanayo siphethwe usizo olufanayo wena ingoba ufuna ukukhuluma ngoshembe wombango sikhuluma ngabashembe wombango ake ngingeneke kulento manje yeah khona indawo engena kuyo isikhathi sivele siphele nje hayi lesikhathi sakhona naso ithi indaba uma umNazaretha sehambile la ngizama ukusiza omunye okwangithinta njengoba siphile eNazarethini sasivalelwe namhla uvuliwa amasango yeah ngesikhathi sivalelwe uma uhamba emhlabeni ikhona lento ngeke sayiqala phansi sakhoda ngelina ngasokhuluma ngayo yeah ukuthi indaba yabangasekho nansi umndeni nabangasekho kukhulunywa ukuthi kwenzakalani uma uhamba eNazaretha yeah nayi le ndaba kwenzakalani uma khamba eNazaretha ake ngifundelana ke umthandazo wesikhonzi senhlupheko kwelasenkwenkwe kwaZulu Nkosi uma ungikhiphi umthandazo le osemqoka umuntu esehlile sokungimboziwe usebuyiselwe maphi enhlabathini ithi ke Nkosi uma ungikhiphile eIdeni lokuqala ngibheke ngomsa wakho Nkosi Jehova ungibuyisele eIdeni lokugcina lokho kusho ukuthi wangibumba ngothuli lomhlabathi wangifaka othulini lomhlabathi kodwa mina ngingumoya wakho yazi izinto sezimbili manje uNkulunkulu esemakhile umuntu ngomhlabathi wambumba wombhodonga wesebuka ukuthi uyafana ukuthi ngibengenza isihlahla ithuli lento uyakhe yafana naye yaba namehlo yaba namakhala yaba nomlomo yangasho ukuthi ngiyabonga ukuthi ungakhile hawu ayisho lutho usethi ke ngoba sengiyibhodongile angifake ubumina kuyona yeah ngoba uNkulunkulu yini umoya yeah kodwa uyakwazi ukuzibona yena meyibona yena wayibona ewumuntu ofana nami kodwa mina angakhile anginikiwe amehlo kumbona ngangokuthi angimazi noma unkosikazi noma uyintombi noma uyinsizwa noma uyini kodwa wakhiwe njengami asikudingo sobulili la asikudingo sobulili mase makhile kumuntu usethi hayibo ngizokwenza njani uyambona kabongi awufana nesihlahla wasethi ngumphefumulele wasiyamphefumulela ithi ke mase kuthiwa uma usubuyisela emhlabathini ngibuyisele mina kuwe Nkosi Nkosi yomusa ngoba ngivela ngemhlabathini ngavela kuwe Nkosi yomusa qhubeka number 3 yeah umthandazo wesikhonzi senhlupheko ushembe kwaZulu enkwenkwe kuseyona lo Nkosi umkhiphile uAdam noEva ensimini yaseEdeni kodwa wabuye wamkhumbula nami uma ngonile ngikhumbule Nkosi yomusa ungithethelele zonke izono zami Jehova yamukela umthandazo wami Nkosi yomusa sihlangu saphakade somphefumulo wami amen kuthi wona usufihliwe yeah into yokuqala mawusufihliwe ufihlwa abantu umthetho uthi uma usuthathe umNazaretha awusondele duze kwesidumbu ngoba nade bekufihla amaNazaretha ngithi yeah so kufanele kudlule 7 days ngemfundiso 7 days wokwenzana wokuyohlambuluka ukuthi sisondele esidunjini njengokululeka kwencwadi yeBhayibheli incwadi yeBhayibheli vele iyaluleka ithi ngidlule insuku eziyisikhombisa uhambe uyohlambuluka ukuthi usondele kumuntu osehambile emhlabeni ongesena umphefumulo wakhe usumphezulu kwesidumbu ulindele ukuthi usuku lokuthi kwenzeke kanjani kwehle
isidumbu sibuyele enhlabathini. Iwona ke lo mthandazo osenza ngale Nkosi umkhiphile uAdam ensimini yaseEdeni wabuyela wabuye wamkhumbula nami uma ngonile Nkosi cela ngithethelele izono zami Jehova yamukela umthandazo wami Nkosi yomusa sihlangu saphakade somphefumulo wami umthandazo lo thandaza ngosuku othandazwa manje lo othandazwa ku3 months yeah oka 3 months lo imbali lo umthandazo wembali lo mthandazo wembali uqhamuka kuqala ukwazi ukuthandaza uma sekugeziwe emveni kwenzuku ezu7 ugezelana ugezela ukuthi usuzobuyela ethempeleni noma endlini yesonto ususisile isithunzi sokuthi uthinte umuntu oshonile benishonelwe emndenini niyakohlanjululo lokho kuthiwa ngesintu besahlala esibayeni okwakuthiwa kuyogezwa izitsha angithi kanti kwakade khona ingasebenzi sokuyogezwa ke manje zonke izitsha isetshenziswe ngelanga enze njani kade efihlwa sokuzomiwa ke manje kumiwe u3 months u3 months ke sokuyilo okuyothiwa uma kuukuthi khona icala ayilenzile siyacela uNkulunkulu siyacela umnikazi womphefumulo nenyama ukuthi wazi ukuthi lo muntu yebo ula kodwa makuukuthi umphefumulo wakhe awusuka ngaphezulu kwethuna sizocela thina ngothanda simthanda ngalo ukuthi usalusumamukela ngomthandazo wethu ngoba lo 3 months lo mfundisi kungenzeka ukuthi kukhona umuntu othi uyazi njalo mina ngasaba ukusho usibanibani wayithe angosho ukuthi wayenza ukuthi kodwa manje yabo manje ngalolu suku ngishongo senikezwe igap yalo 3 months ukuthi nabafuna ukumvumela bamvumele isiyoqalwa ke lento mase kwenziwa nalenkonzo sikuyazi ukuthi inhlambuluko zalomuntu kanti kunento ezithile nezithile afonele ukuhlanjululelwa zona ngoba kungenzeka kube zimbambile endleleni ile nkonzo ke senizoyenza okuyiyona evunyelwa uMateyu 18 verse 18 ngiqinisile ngithi kini konke nikubopha emhlabeni kuboshiwe ezulwini nakho konke nizomcelela inkululeko ukuthi yebo Nkosi wonile kuwena kodwa thina njengabantu basemhlabeni uyasibona singakanani siyacela ukuthi ngenxa yethu sicela umkhulule 3 months lo ingakho lithi ilanga ngiyazi mina niyangisaba kukhona izono eningakwazi ukuyivuma kumina ngiyazi nabafundisi nabakhokheli nabo nibuye nibasabe ngoba nabo babuye bafane nami nisaba ukuyovuma kona uma kunesono osabayo kozivuma nosaba ukuzivuma kumkhokheli wakho noma kumshumayeli wakho noma kumfundisi ongenani ke sixoxela umngani wakho ngoba kuyothi uma usulele la simile thina sikucindezela sithi wayemuhle waye ukuthi uthi sobe sikucindezela ngoba manje sikhuluma amanga uthi kodwa umngani wakho ngenhliziyo yena yedwa uyothi kodwa Nkosi noma bekusho konke mina wathi kumina wenza ukuthi nokuthi esethandaza ethandaza ngenhliziyo angatsheli ngisho abantu Inkosi igcina iseyidlulisa nje kumngani ithi okuyena sesihlahleni wena isihlahla sakho uthi ufika usitshela ukuthi mina ngenza ukuthi nokuthi uthi kuyode egcineni isifakaze lesihlahla ukuthi hayi sithi izulu ngamthemba umuntu othembe ithi uchaza ukuthi ke manje iyetsheni ukuze leli tshe njalo libhalwe ukuthi wena wathi ngelinye ilanga yodlula ingilozi ifunde la itshe wakhuluma into ebalekile mfundisi hayi balekile lo show impela ukuthi buka izulu siyayazi le ndaba ungathembi umuntu othembe kusho ukuthi uma ufuna ukuyofihla indaba yakho oyifihle nje ushamba usho bona lokho naye uthi uye noma usetsheni noma uyonikela uthi ungathi muhlele esiceshini usabe ukuza ngoba naku kade wenza isono uthi thatha isono sakho usifihle ngaphansi kwesicephu bese uyasondela usukhuluma indaba ebalekile ke leyo ngingabazi akuyiyona ekuvalela ukuthi ungayi kuNkulunkulu la emhlabeni lapha embengeni ngoba uthi ngonile
ezulwini ungangeni uyilahle wena ngokungabaza awazi noma isiphelile iningi yakho ngokungabaza uyilahle wena akufanele ube uyilahle njoba usho nje mfundisi ukuthi yathi inkosi thatha isono sakho usifaka ngaphansi kwesicipho uzokhuluma lento ekuhlupha njengamanje udile naye ithi ke lo 3 months ke sokwenziwa imbali imbali nayo njalo lenziwa ngokufanayo kufika kuphathwa imbali kungena izingane eqala zichele kuzocelwa ukuthi makungenzeka ukuthi umphefumulo salokhu hleli phezulu kwethuna uhambile ngesicelo sethu uNkulunkulu umkhulule ingakho kunabantu abangenwa imoya labantu abamphefumulo yahleli phezulu kwamathuna uhlala phezulu kwethuna ebese ebuka abantu abathanda izinto zasemhlabeni khona emndenini ebese yazi mengahlala kulowa ngoba ngome kanje kade ngagcina ukuphuza utshwala bese umuntu ngibhemela abadala uphumela abadala uphuzela abadala akacamba manga kodwa kubona abafika ezulwini yilabo ababhathwe phezulu kwethuna nazo yilabo abangenzelwa inkonzo yamahlonandlela uyambona umuntu useyaphuza ubone ukuthi umkhokheli ushaya isinemfu umkhokheli kwenze njani angisho khona abakwenzayo abangaphatheki kabo abakhokheli umshumayeli angiqinile nomfundisi unedosha lakhe athi uyagoba liwe idosha yini lemfundisi aqaba abantu iviksi lichitheke wena angeke impupha akuyona iviksi seyimpupha hayi abadala nkosana abadala nkosana abadala babuya bazohlala kuwena kuthi umzi wamaNazaretha ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga cha abafikanga yilabo ababhajwe phezulu kwethuna kwahlulwa ngisho inkonzo yembali yahluleka kumfikisa ezulwini eyenziwa emveni ka 3 months isikhathi manje it's 5:30 ekseni seke sasho sathi masithi 30:30 bese silunguza lapha sibone ukuthi uFacebook no WhatsApp usiphatheleni sibheke abalaleli ukuthi bathini ngimbonile babuhlongwane ekseni usuke singakangeni ngisho ukungena usuke sevukile sivuswa uye sivukela kuye suke selilinde ngabovu lolu hlelo ake ngiqale lapha yamfundisi ngoba ngiyazi ukuthi mase sisuka la bese sihambe kakhulu ngibheke la ku Facebook page ngiqale ngala baje Nanda FM uthi ngibo sekukuningi phela manje sibheka ku Facebook sibheke na ku live angiqale kuNanda FM Nanda FM ukhona usindiswa Rose Mhlongo uthi amen bheke futhi Josephine Mpungose Emfolozane uthi amen ekhaya Nanda 88.4 FM ngilalele from Josephine Mpungose obuka Emfolozane isigodi idla nazo ziyayihlaba mbatha amen nginilalele ngila Overport Sandile Gumede uthi amen Amanda Gumede uthi amen Sicebe Mhlongo uthi amen Ibheki Intshangasi uthi amen obani abanye abakhona la Maqondi naye ukhona Trish Msani Nanda FM nawo uTrish Msani nawo usilalela Phakamacele ukhona Mnikwa Mkhizi ukhona Somnyakazo Sibisi ukhona ake sibheke la kusikhumbule kuphakameni siyabonga Xolani Sangweni uthi sinilalele ku Facebook TV Impilo Nhle boko kaQolombo kuthuko studio nginilalele ngisematikwe eNanda kusekhona abanye la baningi abasibuka live ku Facebook nango uVusi Mkhize
Khabazela wathi sibonga ngiyanibingelela baba umfundisi Mhlongo nomfowethu uThabo Sambuthi. Ngiyabonga kakhulu ngezwi bengicela ukuba nencwadi ebefundwa ubani umfundisi Mhlongo ngayitholaphi. Angazi iphi incwadi ayisho ngoba uke wafunda le intshumayelo zenkosi langa. Ngathi usho yona. Hayi le intshumayelo ikhona ke. Khabazela le Newcastle. Yasiza live buka nje manje usibone seNewcastle. Sibuye la John Mahamud 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 akalali sevukile John Mahamud Musgrave ukhona kumdunga kusile Zulu usungena umkhosi omkhulu umkhosi kaJehova oyingcwele besonile thina Nkosi sikhonza izithixo zethu kepha wena wasihlenga ngesabatha akunjalo sikhuluma lona indaba yalolo thando asithanda ngalo wasihlenga bheka intshangase nginilalele niyabangcwele amen mzwanile lo inaziri uthi amen bantu benkosi sibonga uNkulunkulu esigcinile size sifike kuwo lo mkhosi wentethelelo baba uSambo sicela ukwazi ukuthi le ncwadi ka Mrs Nelly Wells ngabe isikhona indlela ukuthi itholakale ngagcina kungathi ayisatholakale ezinye zazo lezo incwadi nje ezaphela kanjalo ayinalo yakamafukuzela ngaze ngabona ukuthi abantu bayidinga kakhulu sase siyiqala ke sayilungisa sayiqala phansi nayo futhi ayikho sekukubi kakhulu ke manje njengoba kuvalwa nama bookshop kuvalwa no Adams kuvalwa kwasani kunenkinga nje ukuthola incwadi seziyancikisela impela manje mele usika Joseph aphile emnguni ngiyabingelela estudio nobaba bobaba kufuze ngabe amaNazaretha nezinto zawo izikole ezempilo nezitolo zawo ngiyacabanga iyona into uBabshembe owayefuna leyo futhi into engenzeka ngoba maningi amaNazaretha acebile ngibonge uxolo mangabe ngiphumele esihlokweni cha awuphumanga nakancane uthinta impela nje leyo ukuthi hayi into esingazenzela nje kodwa ukuthi nje sifana nezinkukhu ezibushiwe ithi noma isiqaqiwe inkukhu afika uShembe wayiqaqa wasiqaqa kodwa namanje sesiyibophe thina asiboni nje ukuthi lo sibophile Sandile Cute Lies Msomo uthi amen sinilalela amen lizwi lihle izwi siyakhula ubusimkhizi Khabazela lo ya sengifundile la ngaqeda uthi ngibone la nangothulani Mkhungo la ku WhatsApp uthi amen nangu babuhlongwane Newland East uthi mina sabatha ibehle kwabangcwele amen zinceke zenkosi kuyadumaza kakhulu kuba abanye abantu bangakhanyiselwa ngenkosi yasekuphakameni njengoba beyithuka nako social media ngenxa yokungabi nolwazi olunzulu lwezimfundiso zasezulwini ngaba nenhlanhla ukuba seEngland eminyakeni edlule ngavakashela elibrary ngabona incwadi ebhalwe ngomqalo wendlela eyayithi Shembe the Zulu Messiah kodwa thina siyamthuka kuleli likaMthaniya amen yabona abantu asebewambile umhlaba kodwa ke kukhona nje vele abantu abanje ongeke ubenze lutho nje abayiphoxi nje kuyafana nje yonke into iyafana abakwazi ukuhlukanisa
wayethi umfundisi uchiliza abantu abakwazi ukuhlukanisa ingoso negundane wokwazi ukuhlukanisa ingoso negundane ake sizwe umzamo sigwacabhuleni la ukuthi uthini to declare evidence imini mayibe into kwabangcwele angibingelele ekseni emsakazweni ugwaca lo ngilalele ngikhona la eTohoyeni ezinga estate sengilungela ukuphuma ngabe ngiyophumula nami endlebe ngibekile impoka sambothi la umbaba umfundisi uMhlongo ngiyabonga hawu danke Sigwaca sophuma nawe wena manje nje ngo6 siyaphuma siyahamba sonke nosigwacabhuleni hayi sekungakhona mhlambe khona osefike washesha wamkhipha nje sibukela ku WhatsApp futhi hayi siklinile manje la ku WhatsApp seku right ngethemba ukuthi singaqhubeka futhi sizwe la sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM Thaba kaSambothi umfundisi JS Mhlongo kuseni kuyisabatha mhla ka 21 yes 21 October 2023 hayi mfundisi asiqhubeke ngiyacabanga nje incwadi efundayo ithi I just boy. Incwadi kaMateyu 10:34 incwadi kaMateyu 10:34 le ngicabanga ukuthi uyayifuna mfundisi iqobolwane sengiyibona ake ngiqale la kuqala ngiqalela ithi inkosi ilanga kukhona abasiqala la emhlabeni isihogo umuntu agula ngafi ukuthi mhla umphefumulo wakhe usuphuma siwuthatha umphefumulo wakhe siwuphathe ngesandla thina boshembe kodwa uma esegcitshiwe siwuthathe siubuyisele esidunjeni sakhe lapho lo umuntu uyozwa ngisho intuthane nezimpethu zimudla ngoba yobe umphefumulo wakhe usubhajwe ethuneni isihogo sasethuneni ke manje kunabantu ababhajwe emathuneni okuyaye kusize ukubayisela inkonzo bacelelwe nentethelelo le ka 3 months sisuke siyobheka ukuthi ababhajiwe yini ethuneni kodwa thina sesihlambuluke emveni kabani ka 7 days u3 months okuyobheka ukuthi kungabe imphefumulo yabo yasuka yini phezulu kwethuna iloko igada ukuthi ngelinye ilanga inyama iyongivumela ngene kuyona kanti inyama isiwinile isilitholile ikhala elini eliyigodi eliwumhlabathi angithi ngakho mfundisi kuthiwa izingane azingayi emathuneni ngoba le moya yakwazi ukuhlala ilinde nje nabanye abantu abayizele la emathuneni ngabe bazongcwaba ngabe bazokwenzani bazoklina noma bazokwenzani ivele ithuli ukuthi hawu nangu ubani iyambona ikhwele phezulu kwakhe mhlambe nako lokho emathuneni udakiwe ufica imoya lapha
iyayivela Yayithanda utshwala. Hawu, mngani wami. Hawo ngizodla la. Ngizophuza nawe. Qala kata ingene. Angithi ke manje uyabona einganeni ngiyobona sokunezingane nje uthola ingane na 14 isifaka isikete esibovu ingane na 7 sifaka isikete esibovu kuthiwa ingane ubungoma ingane nemoya uthi ke ubaba kunabantu ababhajwe emathuneni okuya kusize ukuba yisela inkonzo bacelele intethelo yoNkulunkulu kuma bebhajwe emathuneni nabo imimoya yabo ukuze ikhululeke iyezulwini ithina esinamandla okubakhulekela umuntu uhamba nabangasekho okanye bahlala emakhaya lokho kuchaza ukuthi abekho abantu ababoshwayo uma ethi umuntu uhleli nabo hlendaba ekhaya lakhe sebakhelwe izindle emakhaya ubukhona umzokhanza indle yakhiwe emakhaya akuyiyona yokuhlala bona ngiyayiphinda lento iyi altar indawo yokuthandaza ithawa la uxhumana nayo khona abahlali khona ushamba kayificanga lezindlu afica izibaya ngalekwa ibaya behlale ebayeni ngalekwa ibaya Sambuthe kwakhona indlu kwakuthiwa ikagogo ngasendla thina sikhule emakuhlatshiwe kufakwa inyama kulendlu yakagogo yebo yaziwa indlu kagogo inyama yayihlala khona amaqhugwane ande kodwa kwakhona indlu yakagogo uyalakha ke eceleni ngoba lala kuphekwa khona wenzela ukuthi uyothandaza khona akulona icala kodwa abahlali khona ababehamba kabi bamaphi baboshiwe basesogweni bafuna wena ubanikelele abenze kahle bamaphi basezulwini basemzini okhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga angithi na uNkulunkulu uyavuma ukuthi noma sebehambile bayakwazi ukubuya beze la emakhaya mayethi abaseKorinte mayethi banjeke ingilosi yeah so uma behambe kahle futhi uMateyu 22 Mateyu 22:29 la uma behambe kahle bayakwazi ukufika ngale baphinde futhi basetshenziswe bathunywe emhlabeni ukuzoletha ukuthile ayithi abantu bajwayele le nto ethi umuntu kade ngiyonikela ngase ngibona ugogo noma ngabona umamezalo usahamba ngilethela ingane mhlawumbe ubeyocela ingane uvele wafika wangamukelisa ingane ngoba ngale usenjengengilosi uyakwazi ukuthiwa mi hambe uyonikeza usibanibani into ethile lapha ade kufika ingane yeni izocela mi mhambisele ngoba bayakwazi ukuthatha isimo sobungilosi mase bengale bese beyathunywa nabo emhlabeni sikhathi unikela lapha ya kuthunyelwa bona futhi kuthiwa bakhambisele izinto ezithile asiqhubeke mfundisi yithi ke uma sikwazi ukulanda abantu abangasekho sibakhele izindlu sibangenise emakhaya sihlale nabo kusho ukuthi uShembe wayekhuluma iphuthu uma ethi kukhona abasesigodini sosizi kusho nawe esigodini sosizi uyawulanda bahlale nabo la ekhaya abahlala ekhaya siyakwazi wena la ithawa nje ukubakhipha esigodini sosizi hey sikwazi ukushaya ama parole manje esigodini sosizi number 3 pho uzohlala ekhaya sine parole inkonzo kamahlukana ndlela mhlawumbe inkinga iqala ekuthenini lenkonzo ayisenziwa angithi uShembe wathi lenkonzo ilapha usuke uyochazela abakini abaphilayo nabangasekho ngohambo osulithatha lomNazaretha abanqabayo ukuhamba nawe kwabangasekho wathi uShembe uyosinika ingilozi eziyovala isikhala sabo ngisho ngaba abazali bakho uqobo ithi ke lencwadi ebengifuna ukuyifunda yeah nansi yeah 10:34 ningasho ukuthi ngizeletha ukuthula emhlabeni angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba yebo ngizokuphambanisa umuntu noyise ngoba umuntu mesethe sengiyinazaraythi uyisethi mina ngiphethe ikhwama zenyanga angangena ekhaya lo baba mezongena eshumisa insangu la egcekeni ngesabantu angangeni sesigcabene njalo usho njalo uJesu nezitha zomuntu kuyakuba ngabe endlu yakhe othanda uyise nonina kunami angifanele nothanda indodana yakhe nendodakazi yakhe kunami angifanele
nongathabathi isiphambano sakhe angilandele ngangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Kusho ukuthi noma ungafa ulahlekelwa ukuphila kodwa ufumana ukuphila kwesibili. Onamukela nina uyangamukela mina, onganamukeli mina uyangamukela ongithumileyo. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti. Ithini le ndaba? Uma uthe ushembe mefika la wathi umoya wasezulwini okuyiwona kwathi wathandazani kuona, thandazani nithi shembe uNkulunkulu wasekuphakameni. Uma sekufika mina njengomprofeti ningabe nisathi shembe senibiza igama lalo mprofeti. Inzuzo yeni segameni lalo mprofeti ayikho egameni likamoya wathunywa uNkulunkulu. Umeshiblika siyashiblika. Kusho ukuthi manje sesinaka yena ithi inkosi ilanga wafika wathi ubhombela ngelanga. Mufika ngelanga sesisabatha ngesonto le sesisabatha ngesabatha uyothini athi baba ngokwenze njalo. Athi hawu kanti nilandela mina awulandeli uNkulunkulu. Ngoba kufuna ubheke ukuthi lokho engikushoyo wakusho uNkulunkulu. Noma ngaba umprofeti omkhulu kusukuma ishosha kubheka impumputho kodwa uma sengisho umoya owafika la emhlabeni wabo ukukholwa ongakushongo angikhohlwa wena. Mfundisi sikhuluma ngothando esethi wasithanda ngalo ushembe. Esenzela izinto zibe lula kade zinzima kodwa namhlanje thina siphuela kuloko okunzima. Sifuna ukwazi izinto zibe umqansa. Ake ngelapha kuMateyu 22 verse 30. Ngokuba le kade ngikhuluma ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa abendiswa kodwa banjengezingilosi ezulwini. Masebe ngale babe sebefana nezingilosi. Namhlanje mfundisi uthi ushembe efikile nokuthi abantu asibanikelele asibenzeleni bese siya kulabantu ke kuthiwa bayabona athi umuntu hayi ukuthi uma wakho nobaba wakho abashadanga kufanele uqale ushadise bona ngaphambi njengoba kunzima kanje ukuganwa ushada wena wedwa kuthiwa qala ushadise thenga inkomo yokushadisa uma wakho nobaba wakho uqede lapho mxhoyisi 15,000 njalo inkomo 30,000 hamba nembuzi 3,000 33,000 phinde omunye 33,000 zonke lezi iyako 100,000 nje leka baba wakho noma wakho ibithe incwadi ngokuba ekuvukeni kwabafile abagana abendiswa kodwa umbuzo wami Thabo ngiyabona kulikhulu ungakwenzi kodwa umbuzo uthi ubaba wayeneinkomo wayenemali akamshadisa kuma bongafanele ningibheke ukuthi isiphi isizathu esadala ubaba noma mengizothi ngiyabashadisa ngelanga ngibashadisa ngalo ngishiwo umfazi kanti ubaba usediliza lo muzi ukuthi wena ngoba uma ukwenza iba neqiniso lokuthi sebefike kabili kathathu ngoba ngenzeka befike kokuqala kanti ubhajiwe lapha ufuna nje ukuzongena la uzothi bashadisa namhlanje ubungena umngoma kusasa uhlukane nokukholwa akube ukuthi ingakho inkosi ithi hlukanani manje nokuthi uvele kungenzeke lutho uthi ngikhumbula ugogo akasho ngolutho ukuthi ufuna ukukhumbula usumenzela idili aphe nje wamadili la ekhaya ufuna bakwazi abantu havu into amadili kodwa musa uvele kusuke uthi ngikhumbula ukuyenzela ugogo idili uzokwenzela idili ugogo wakho ngoba umthanda kanti umapi usemgodini usohlale memezi uphinde futhi ucela inhlanhla ucela ubika usizi lwakho kuyena yena ulindele wena ukukhipha kushembe wena ngikhiphe la wena ubhizi ucela kanti kuvele kube nolaka ilento yokuthi uqeda ukwenza umsebenzi gula umuntu la ekhaya noma kushayisa imoto la ekhaya ngoba manje ucela izinto kumuntu olindele ukuthi wena ukuthi wena hawu hamba kushembe phela wena ingani useduze wena kwakhe yabona abantu abangakholwa labo kuthiwa bamazi uNkulunkulu babe nendlela yabo kwakukhona lento kwakuthiwa kudliwa iphaphu landlelwa ngaphandle entabeni kwakwenzela indlela entabeni kwakwenzela ukuthi labantu abangangena egcekeni khona abantu ababebabi yabona abantu athi meqhamuka uhlatshiwe owala ekhaya
kodwa ake nizame indlela yokuthi angangeni ngoba meko angena uzosusa isidumo noma kuthiwa hamba wena sibanibani wena uzobuya angiyohlala naye ngaphandle wena ngcono ngoba meko angena esibayeni izoshaya abantu manje lo muntu ke ibona labantu ingane ezazidlela iphapha entabeni ukuze afike la ekhaya angasusa isidumo selokhu kwaqala ukuthi kuvalwe iphaphu namhlanje usuthi wenza umsebenzi iyaphuma imoto usevimbe esangweni uyaphuma ngemoto angena emotweni ayifaka isikhotheni hawu sathi kade sihlabile hawu uyena yilo muntu lo iphaphu belenzela ukuthi babe namaplani labantu asithabako babayazi into ababeyenza ushamba ufika uyasinika izinto asiyilandeli sidlulwa abantu abangakhona isikhathi injalo siyabaleka kodwa ke hayi kuzogoqa kamfundisi kodwa yiyo nje le esithi asiyibheke ngoba kukhona phela ukufika komoya omubi futhi umoya omubi ethi ushembe uyakwazi ukufika acela umjiva angahlulwa yini ukufika azenze ugogo wakho azenze umkhulu wakho futhi bajwayeleka athi umuntu kufika ugogo engingamazi uthe usibani bani akamazi akaza mbona athi mayixoxa ngoba usho igama le angithi lemoya le yazi nje amagama abo angithi ithini esiyitshelayo isikhathi sithi singenisa abadala lapha esangweni bese ethi lo muntu ozongenisa abadala awubabizeke bese yabasho ukuthi ngenani nabo sibanibani nosibani iwabambe lapha amagama imoya awumazi uhleli kukhona nosibanibani la ekhaya isithi ke mina ngizoba usibanibani hayi phela imoya nane imoya emibi iyo le egolozayo mase kugula abantu la sekufika amaNazaretha athi azothandaza ukuthi umoya ngiyindawo ngihleli mina ngalandwa ngiyihlalela hayi lento khamba ukuthi uyolanda imoya le la nilanda khona emanxiweni ithi hey yayihlalele thina la abantu bashintsha inxiwa ngoba sasidla intethe babe nenkinga kuleli inxiwa abalishintsha wena manje mase kufika lo muntu obonayo uthi qala uyobalanda enxiweni bayishiya ngoba belazi lela nxiwa ukuthi linenkinga usuyafica le moya abayishiya la uthi wena sambeni ufike uqukule le moya uhambe nayo uyafika lapha esangweni uthi wena nginani bosibanibani awukhulekeli futhi kwaphela mase ufike esangweni makuthi uzoba khombisa umuzi akube khona inhlambuluko oqala masingenisa umdedele ngisho singenisa umdedele enkonzweni lapha ngaphambi kokuthi singene siyathandaza wena uvele usuyangena udakiwe njalo futhi kanti udlela utshwala usuyayinika iubambe lapha igama imoya ukuthi kwakhona la ujeke nebhenji ngizoba uyena ke mina khona nochitha umuzi ukena igama elichitha umuzi wena uzoba uchitha umuzi ke wena mina ngizoba usibanibani kuyaba masifika ngamaphupho lemoya ithi mina uchitha umuzi hayi manje isilambile phela isifuna ukuphuza yomile ifuna negazi ifuna yonke into lo ngahamba nikaze ningenzele lutho uyavuka lapho uyoxoxela abantu abadala hayibo ngiphupha umuntu athe usibanibani bathi hawu khona ngempela usibanibani la ekhaya hawu yena asimenzeleni udlala awusababuza ukuthi kodwa wena unkosikazi wena zakani uzobuyisa umuntu oyeshaya abantu so sikubona uboshiwe umgwaza abantu ileyo noma ngene enganeni njengoba umhlaba wenze umhlabela nje siwenze ivumelani angene enganeni engane ihlupha ishaya abantu iyaboshwa igwaza abantu iyadubula awusazi kwenze njani ilezi zinto esingazazi wathi ushembe ikhona imbenge ahamba ubanikelele bashayela amathikithi enza ukuthi hayi le asiyazi le iqhamukapi kodwa ke mfundisi isikhathi ke manje sesiyaphika ake sivalelise kusekahle nje ingazi imbongi isikhiphe siphume sesigijima phuma ngewini sikhumbule ukuthi inanda 88.4 FM nangesabatha ezayo inkosi mayivumile sophinde sihlangane futhi nangu umzukulu wami uyabingelela bandla kusho ukuthi ulalele naye siyabonga siyabonga mfundisi naye imbongi isikhiphe ake sivalelise ke njengoba sazi ukuthi sabambene eJudiya kusenjalo phela umhlangano waseJudiya lo ukuthi umaphi kodwa umhlangano waseJudiya lo njani kuseJudiya isabambene ushembe wathi soyeJudiya siyabonga kakhulu uNkulunkulu wasekuphakameni engathi angasigcina njalo singabakhe anqabele omubi ukuthi asithathe umfundisi umhlongo lo inamba engitholakala kuyona
060 61 3 1515 060 61 3 1515 Nkosi yomusinibusisi. Nazo-ke bonke abahambayo abaye enkonzweni uNkulunkulu wasekuphakameni ahambe nabo ababheka abagulayo ahambele kubona abaphilise abashiyo izihlobo zabo nazo ayikhumbule imphefumulo esidlulile ayikhumbule nezintandane zakhe eseyisele uNkulunkulu mayivuma inkosi ivumile kusasa asilungiseni 6 to 9 ntambama sizobe sinaye uGuru G uzobe buyile kusasa futhi sizobe sinayo wenkolo yamaHindu sizobe sinayo ubaba uGuru G kusasa inkosi yomusa inibusise.